فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو اللہ پاک کو ڈر جاؤ جویں ڈرم دا حق بندا ہے، اللہ تو ڈرو جویں ڈرم دا حق بندا ہے۔ جویں کئی بندے گل کر دے کہ یار فلانے نے تے حق ادا کر چھڑے، اللہ فرماندے نے میرے کول انج ڈرو کہ قیامت والے دن میرے سامنے آو تے میں آکھاں واہ میرے بندیا تو تے میری عبادت دا حق ادا کر چھڑے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اتھے عملان دی سخت پر چولو ہووے، اتھے کم نیارو سفارشاں دا سارا عمل اتھے تکڑی تولو میں، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو منہوں بولیا بول ہووے، تے او دے کونوں فرشتیاں کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کولو ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے
درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالاوست حضرات محترم، اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامیہ جلسہ خصوصاً بھائی یاسین صاحب و دیگر انہاں دے ساتھی رفقاء اور معاونین، اللہ پاک ساریاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم دی جو آیہ مبارکہ میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ پاک نے اس آیت اندر ایماندارانو اپنی ذات پاک تو ڈرن دا حکم دیتا ہے۔ ڈر دو طرح دا ہوتا ہے، ایک ڈر انتقامی ہوتا ہے اور ایک ڈر احترامی ہوتا ہے۔ ایک ڈر انتقام دی وجہ تو ہوتا ہے، ایک ڈر احترام دی وجہ تو ہوتا ہے۔ بندہ چور تو ڈردا ہے، ڈکیت تو ڈردا ہے، اپنے دشمن تو ڈردا ہے، اے انتقامی ڈر ہے۔ چور آندا ہے، ڈاکو آندا ہے، ایتھے پسٹل رکھدا ہے، کہندا جو کچھ ہے گا کٹ دے، تے اسیں ڈر کے سارا کچھ کٹ کے انہوں پھڑا دینے ہاں، کیونکہ سانو چور تے ڈکیٹ تو ڈر لگدا ہے۔ لیکن اس ڈر دے نال دل وچ یہ بھی گل ہوندی ہے کہ اگر میرا ماڑا جا نو اڑ جائے نا تے ایہی پسٹل جڑا میرے تے تان کے کھڑا ہے، ایہی پسٹل میں پھڑ کے تے ایدے سینے چ ساریاں گولیاں مار دیواں۔ اس کو کہتے ہیں انتقامی ڈر۔ ڈر ہے لیکن انتقام کا۔ دوسرا ڈر احترامی ڈر، بندہ اپنے باپ تو بھی ڈردا ہے، ماں جی تو بھی ڈردا ہے، استاد جی تو بھی ڈردا ہے، لیکن یہ ڈر احترام دا ہوندا ہے۔ شراب پیلا بھئی کہنا نہیں میں نے میرے ابے تو ڈر لگدا ہے، کیوں ابا مارے گا؟ نہیں، ابا ناراض ہو جائے گا۔ فلانا گناہ دا کم کر لے، فلان کم کر لے، نہیں جی ماں جی ناراض ہو جان گیاں، ڈر لگدا۔ اور رہن دے اج پڑھن نوں کادی ضرورت ہے، ہر روز پڑھدا ہی رہنا، اج سبق نام ہی سنایا تے کی گل ہے؟ کہدا نہیں جی مینوں استادا تو ڈر لگدا۔ کادا ڈر لگدا ہے کہ استاد جی ناراض ہو جان گے؟ اینوں کہندے نے احترامی ڈر۔ ہن اللہ پاک نے آکھیا ہے کہ میری ذات پاک تو ڈر جاؤ۔ اے ڈرنا انتقامی نہیں، اے ڈرنا احترامی۔ اللہ تو ڈر کے شراب چھڑ دیو، نہ پیو، جو پیو گے تے کتے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔ میں چوری نہیں کرنی، مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے کہ تے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔
میں کسی تے ظلم نہیں کرنا، کیوں؟ مینوں ڈر لگدا ہے کہ میرا مالک بولو تے صحیح، تسی تے مینوں لگدا ڈرے ہی بیٹھے ہو، او کئی ڈر گئے ہو، کوئی تیجا چوتھا ہی ڈر گیا تسی۔ وہ جو تسی ماشاءاللہ راوی دے کنڈے تے بیٹھے ہو، تانوں تے ڈرنا چاہیے ہی ہے، پریشان بھی ہو گئے ہو، پتہ نہیں یہ کی کروں۔ اللہ اکبر اللہ، تے اللہ پاک دی ذات تو ہے ڈرنا، احترام دا، مالک دا دل چ احترام ہو جائے نا تے پھر ڈر آپ ہی لگن لگ جاتا ہے۔ تے وہ ڈر انتقامی نہیں ہوندا، وہ احترامی ہوندا ہے۔ مالک ناراض نہ ہو جائے، نماز میں نہیں چھڑنی، مینوں ڈر لگدا ہے، کیوں؟ کہ میرا مالک ناراض نہ۔ اللہ دی ذات تو اے والا ڈرنا ہے، تے اے دا ہی حکم قرآن چ اللہ پاک نے دیتا ہے۔ تے میں تانوں اپنی بولی چاکھیا ہے، اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرنا۔ یہ ہمارا پنجابی زبان کا کہہ لیں یا اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ ہے تقوی۔ کی لفظ ہے؟ بولو، تھوڑا تھوڑا، میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، بولو ماڑا ماڑا، انہیں کی کہتے ہیں؟ تقوی۔ لفظ تقوی بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے کئی ایک معنی ہیں، اور قرآن کریم میں بار بار لفظ تقوی آیا ہے، بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ میں کوشش کروں گا قرآن کریم کی وہ آیات آپ کے سامنے آج کے درس میں پڑھی جائیں جس میں اللہ نے لفظ تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اے جتھے جتھے لفظ آئے گا نا، اے دے تو اگے جو بیان ہوئے گا وہ تقوی ہی ہوئے گا۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے، کوئی بندہ چپ نہ رہے۔ نبی پاک ساریاں دے سانجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ۔ ایک واری سبحان اللہ میں کہنا، ایک واری تسی کہنا، کہو گے نا؟ کیونکہ تسی بھی ایتھے بیٹھے ہو، میں بھی ایتھے بیٹھا ہاں، تسی بھی روٹی نہیں کھادی تے میں تے کھادی۔ اللہ 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 ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ۔ سبحان، ہجے بھی ڈر ڈر کے بول دیو، جے تسی نہ بولے نہ آج تقریر چے تے میں جا کے پورے پاکستان جزنا بھی ہے، وہ کہ بالے دے لوگ تے ڈر دے ہی بڑے ہیں۔ اللہ 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 ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ۔ ہون آواز آئی ہے راوی دے شیرانی، پر ایڈے بھی خوش نہ ہو، آئی تھوڑی ہے جے، اینی بہت ہی نہیں آئی۔ اللہ اللہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑے جو سنگے ہوئے نا، دو سال بعد آیا میں، سنگ دے پہ میرے تو لتھ جاندی انہیں سنگ تو آڈی ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم پر ہے فدا، کونین کا ہر ذرہ ذرہ
سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اس میں محمد دل کی دیا سبحان اللہ 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 توجہ کرنا ذرا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا ذرا اللہ پاک فرماندے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو اے امامدارو اللہ پاک امامدارانو مخاطب فرمان گے یہ بھی گل میں تانوں دس دیواں آج میں جتنی آیات پڑھوں گا ہر آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا آئے گا اے امامدارو اے امامدارو اے امامدارو اللہ بار 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 امامداروں کو خطاب کر رہے ہیں یہ امامدار کون ہوتا ہے یہ مومن کون ہوتا ہے آؤ پہلے مومن پشانیے مومن کنو کہنے رہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے امامدارو اللہ پاک امامدارانو خطاب فرما دینے امامدار کنو کہن دینے امامدارانو کہن دینے جدے کل ایمان ہوئے جدے کل کی ہوئے جدے کل ایمان ہوئے ایمان کنو کہن دینے او کیڑی چیز ہے جدہ نام اللہ نے ایمان رکھے آیا ہے ایدہ نام میں کے ایدہ نامی میں کے ایدہ نا گلاسے اودہ نا جاگے تے تو اڈا بھی کوئی نہ ہر بندے دا کوئی نہ او کیڑی شے آج دا نام اللہ نے ایمان رکھے ہے ایمان کسے کہا جاتا ہے حضرات محترم ایمان یقینو کہندے نے ایمان ہے یقینو کہندے نے میں تنو سمجھا جاواں میں جتھے بھی گفتگو کرا امام دی میں امام دا معنی سمجھا کے گل کریا کرنا آج بھی سمجھا کے پھر اگے چلاں گا ایمان کنو کہندے نے ایمان یقینو کہندے نے تے یقین کنو کہندے نے یقین انو کہندے نے میں تقریر کردہ پیاں میں تواڈے ال ویکھدا پیاں تسی میرے ول ویکھدے پیو میں آکھاں اکناتاں تو پرلے پاسے بڑی تیز بارش لت پئی ہے ایتھے تواڈے جو بندہ اٹھدا ہے باہر چلا جاندا ہے ہنج کر کے ہاتھ کردہ ہے وہ دے ہاتھ اتے بارش دے قطرات گردے نے واپس آمدہ ہے آگے کہندہ مولانا میں نو یقین ہو گیا ہے واقعی بار بڑی تیز بارش اندی پئیے انو یقین نہیں کہندے انو ایمان نہیں کہندے بلکہ انو تصدیق کہندے نے تصدیق پھر ایمان کنو کیا جامدہ ہے میں تو اڈیل ویغدہ پیاں تسی میرے وال ویغدے پیو میں آکھاں بار بڑی تیز بارش لت پئیے تو اڈے جو کوئی بندہ باہر جاوے بھی کوئی نہ پچھے مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ ہر بندہ ایتھے بیٹھیاں کہہ دے وے مولانا تسی کہہ دیتا سانو یقین آ گیا انو یقین کہندے نے انو ایمان کہندے نے ہے بو کے بالے دے دوستو اردہ گرفتوان والو میرے ویرو دیکھو نا اور جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسی بھی نہیں دیکھی جنت ہے کہ کوئی نہ جنت ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تسی بھی نہیں دیکھی جہنم ہے کہ کوئی نہ جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا فرشتے میں بھی نہیں دیکھے فرشتے تسی بھی نہیں دیکھے فرشتے ہے کہ کوئی نہ فرشتے ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرات محترم ایمان دا نام جڑی گل کملی والے دی زبان چ نکل جاوے حق کے جو سونا کہہ دے وے پاک کے جو نبی پاک فرما دین لا شک کے زمانہ
زمانہ غلط ہو سکتا ہے، قانون غلط ہو سکتا ہے، دستور غلط ہو سکتا ہے، جج غلط ہو سکتا ہے، وکیل غلط ہو سکتا ہے، پیر غلط ہو سکتا ہے، گدی نشین غلط ہو سکتا ہے، امام غلط ہو سکتا ہے، مفتی غلط ہو سکتا ہے، شیخ غلط ہو سکتا ہے، آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے، زمین اندر دراڑا پہ سکتیاں نے، سمندر اندر اگاں لگ سکتیاں نے، سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے، اور روز قیامت قائم ہو سکتا ہے، پر کملی والے دی زبان چ نکلیا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اینو ایمان کہندے نے، اینو کی کہندے نے؟ ایمان۔ جو سونا کہہ دے وہ حق ہے، بس نہ اگرچہ نہ مگرچہ نہ چونکے نہ چنانچہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی نہ یہ ہے نہ وہ ہے، نہ میں صدقے جاواں میں قربان جاواں تے جدو نبی پاک دی گل منن دی واری آوے میں ملتان جاواں، اینج نہیں، اینج نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ملتان تے ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں تے جدو گل منن دی واری آوے میں ملتان جاواں، یہ ملتان ہو سکتا ہے، ایمان 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 ہے وے جو سونا کہہ دے وے حق کے، بولو جو سونا کہہ دے وے حق، بس یہ ہے ایمان۔ تے جے دے کوڑے آ جائے انہوں کہندے نے مومن، انہوں کی کہندے نے مومن، تے اللہ مومنانو خطاب فرما رہے ہیں، اللہ اللہ توجہ کرنا قدراب تیزی وقار غور کر دے جانا دراب۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، ہے امام دارو، ہے امام دا دعویٰ کرنے والو، اللہ جی تو تک گھر میں انہوں سمجھا دیتی ہے، فرمانا کے گل کریے، اتقوا اللہ، اللہ پاک کو ڈر جاؤ، ایمانہ کردہ پیاں، ڈرنا کی ہے میں تو انہوں سمجھا چکے ہیں، لیکن میں تو انہوں دسے ہے اللہ تو ڈرنا، انہوں تقوی کہنے نے، تقوی کنوں کیا جاندہ ہے، میں تنہوں جو ایمان سمجھایا نا بھی ایمان کیڑی شہدہ نا ہے، میں تنہوں سمجھان لگا تقوی کیڑی شہدہ نام ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے امیر المومنین، اللہ پاک جو قرآن کریم میں بار بار فرماتے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اے تقوی کہندے کنوں نے، کیڑی چیز دا نام تقوی ہے؟ تے سیدنا حضرت عمر نے سمجھا تقوی کنوں کہندے نے، ادھر میرے حل ویکھو، تسی جٹ بندے ہو، زمیندار ہو، گل بڑی جلدی سمجھ جاؤ گے۔ حضرات محترم حضرت عمر فرماتے نے ایک بندہ ایتھے کھڑا ہے، انہیں جناب اپنی قبر تک جان، ایک بندہ ایتھے کھڑا ہے، اے جناب ایک نکی جی ڈنڈی ہے، ایک نکا جا رستہ ہے، ادھر بھی کنڈے نے، ادھر بھی کنڈے نے، تے بندے نے درمیان بھی جو گزرنا ہے، کیویں گزرے گا؟ ظاہر اپنے دامن نو کنج کے گزرے گا، کوئی کنڈا کپڑیاں نو نہ لگ جائے، کوئی کنڈا دی جتی نو نہ لگ جائے، کوئی کنڈا دی ہتھاں نو نہ لگ جائے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فرماتے ہیں بس اے دا نام ہی تقوی ہے، اے دا نام ہی تقوی ہے۔ میں اور مثال نو کھول کے بیان کر دیواں تاکہ ہر موقع دو سے بندے نو گل سمجھ اندر آ جائے۔ ادھر ہر بندہ میرا لویکھے گا تانوں سو لگے، جڑا میرا نہ ویکھے آ میں تے تو کھڑے ہاں، ایتھوں ترنا ہے تے آؤ تھوڑی جی دور میری تہاڈی قبر ہے، ایتھوں ترنا ہے قبر تک جانا ہے، ایتھوں لگ کے قبر تک درمیان اندر ایک چھوٹی جی وٹ ہے، ایک چھوٹا جا بننا ہے، ایک چھوٹی جی ڈنڈی ہے، ایک چھوٹی جی پکھ ڈنڈی ہے، ایدے تے تر کر کے قبر تک جانا ہے، ایتھوں ترنا ہے، اوتھے جانا ہے، ایتھوں لگ کے اوتھوں تک جاندیاں کئیاں نو 30 سال لگ جان گے، کئیاں نو 50 سال لگ جان گے، کئیاں نو 70 سال لگ جان گے، کئیاں نو 100 سال لگ جان گے، 10 ایتھوں لگ کے او اپنی قبر تک جانا ہے۔ درمیان وچ کنڈے بڑے نے، کنڈا زنام دا آئے گا اودے کولوں بچنا پے گا، کنڈا شرک دا آئے گا اودے کولوں بچنا پے گا، کنڈا
बिदत दा आएगा ओदे कोलों बचना पैगा कंधा बेहयाई दा आएगा ओदे कोलों बचना पैगा कंधा शराब नोशी दा आएगा ओदे कोलों बचना पैगा बस जेड़ा बंदा इन्हां सारे कंडियां तो बच के अपनी कबर तक चला गया वो बंदा मुत्तकी बन गया ते जेड़ा मुत्तकी बन जाएगा रब दी जन्नत दा चौधरी ते नवाब बन जाएगा। जिंदगी में आने वाले तमाम तर गुनाहों से अपने दामन को बचाना यही तकवा है। ते जिहड़ा अपने आप नू गुनाहां तो बचा के कबर च टुर गया मुत्तकी बन गया। जिहड़ा मुत्तकी बन गया रब दी जन्नत दा चौधरी ते नवाब बन गया। अल्लाह तुहानू भी जन्नत दा चौधरी ते नवाब बनाए ते मैनू भी बनाए। जन्नत जाना है कि नहीं? देख लिया जी पक्की गल है। अल्लाह अल्लाह विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। ये शेर शूर सुन लेंदे हो कि कोई ना के ढोले सुनदे हो है? अल्लाह 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 विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। ओ किड्डा सोहना 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 बेला दिल बखार होवेगा। कई बंदे विचों सोचण लग पे इन्हों को तकरीर भुल गई इन्हों को तकरीर हुण आउंदी कोई नहीं ते किड्डा सोहना किड्डा सोहना किड्डा सोहना इक्को शायद ही रगड़ा लाई खड़ा है। आ तकरीर मैनूं हुंदी है भुली कोई नहीं अल्लाह दे फजल तकरीर हुंदी है असल इहदे तो अगला जुमला भारा ही बड़ा है बड़ा भारा। आ सुनो तो सही अल्लाह अल्लाह ओ किड्डा सोहना 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 बेला दिल बखार होवेगा। ओ जदों जन्नत विच अल्लाह दा दीदार होवेगा। हाय हाय ओ जदों जन्नत विच सोने दा दीदार होवेगा जदों जन्नत विच मक्की दा दीदार होवेगा जदों जन्नत विच मदनी दा दीदार होवेगा जदों जन्नत विच अल्लाह दा दीदार होवेगा। उथे अल्लाह अगे झुकण वाले चेहरे सारे होणगे ओ विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना दरा हजरात दी वकार गौर कर दे जाना दरा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह। फरमाया इमाम दा दावा करने वालों इत्तकुल्लाह अल्लाह पाक को डर जाओ तकवा इख्तियार कर लो। तकवे दा माना की ये भी मैं तुहानू समझा दिता है। एक अरबी शायर का शेर मुझे याद आया। अरब दा एक शायर वो कहता है खल्लिज़ ज़ुनूबा सगीराहा व कबीराहा खल्लिज़ ज़ुनूबा सगीराहा व कबीराहा ज़ाक़तुका। फरमाया छोटियां ते वड्डियां गुनाहां नू छड़ देना इहदा नाम तकवा इनू तकवा कहा जांदा है। फरमाया इत्तकुल्लाह अल्लाह पाक कोलों डर जाओ अल्लाह पाक कोलों डर जाओ। अल्लाह जी तुहाडे तो किवें डरना है केड़ा काम करिए ते तुहाडे नजदीक असीं मुत्तकी बन जावांगे। कैसे पता चलेगा कि अल्लाह से कौन डरता है? अब अल्लाह तो कुरान में बार बार कहते मुझसे डरो डरो तकवा अख्तियार करो करो। पता किवें लगेगा भी अल्लाह को डरिया केड़ा? आस मजमे दे विच केड़ा बंदा है या स्टेज दे उत्ते केड़ा बंदा है कि जेदे बारे आपां कह सकने हैं भी भाई अल्लाह तो डरदा है? आओ मैं तुहानू निशानियां दसां। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना मेरी बात तुहानू समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्यों भी आ रही है ना? अल्लाह जदों ना समझ आए जिथों ना समझ आए दस दे अज आपां फिर मुडो शुरू कर लांगे। अज मैं होर किते नहीं जाना अज मैं तुहाडे जोगा ही हां है। भाई यासीन ने बड़ा पुराना टाइम लिया है ते
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ਫ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਲਾਮੇ? ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫੱਬ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ बैठा है। उलामे दा उलामा हो गया ना। अल्लाह 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 तवज्जो करना कदरात तेजी वकार। ते मैं आज कहना भी मैं तेनू खुल कदरा गल बात पूरी समझावां, जरा तवज्जो रखिया जे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात तेजी वकार, गौर कर दे जाना दरा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, और मैं इमाम दा दावा करने वालों अल्लाह पाक को डर जाओ। या अल्लाह केड़ा बंदा जेड़ा तेरे को डरदा है, डरन दा माना की है, करना की है। फरमाया कूलू कौलन सदीदा, और मैं इमाम दा दावा करने वालों साडे कोलों डर जाओ। ते डरन दा तरीका है कि गल सच्ची करया करो। सदीदा दे 3-4 माने बनदे ने। पहला माना बनदा सदीदा, गल सीधी सीधी करया करो, गल सीधी सीधी करया करो। गल विच वल ना पाया करो, गल विच वंग ना पाया करो, गल गोल मोल ना करया करो, गल बिल्कुल सीधी करया करो। कई बंदे गल बिल्कुल सीधी करदे ने जिवें जलेबी सीधी हुंदी है। कई बंदे इंज दी सीधी कर दे, इंज दी सीधी नहीं करनी। सदीदा बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी गल करो, वादे वादे गल करो। जदों बंदा गल सीधी करदा है बंदे दा वकार बनदा है। जदों बंदा गल सीधी करदा है बंदे दा इमेज बनदा है। लोकी गल्लां करदे ने कईयां पिंडां तक, ओ जे तेरी गल फलां बंदे नाल होई है ते बेफिक्र हो जा, ओ बंदा गल वाला है, ओ बंदा गल सीधी ते साफ करदा है। अल्लाह 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 उस बंदे दा इमेज बनदा है जेड़ा बंदा गल सीधी सीधी करदा है। उस बंदे दा वकार बनदा है जेड़ा बंदा गल सीधी सीधी करदा है। उस बंदे दा मर्तबा उच्चा बनदा है जेड़ा बंदा गल सीधी सीधी करदा है। गल विच वल ना रखिया कर, गल एवें गोल मोल जी करके ना करया कर, सीधी साफ गल करया कर। किसी नूं चंगी लगी ओदी मर्जी, ना चंगी लगी ओदी मर्जी, कोई पसंद करे ओदी मर्जी, ना पसंद करे ओदी मर्जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। सदीदा का पहला माना बात सीधी सीधी करा करो। अगला की माना है, फरमाया गल सच्ची करिया कर, गल सच्ची करिया कर, झूठ ना बोलिया कर। गल गल ते झूठ, गल गल ते चोट, गल गल गलत, गल गल दो नंबर है, गल गल गोल मोड़ ना ना, सीधी गल कर, सच्ची गल कर। बंदे झूठ इन्ना बोलते ने, इन्ना बोलते ने, इन्ना बोलते ने कि झूठ भी सच लगन लग जाता है ते सच झूठ लगन लग जाता है। नबी पाक ने फरमाया है, एक बंदा झूठ बोलता है, फिर बोलता है, फिर बोलता है, फिर बोलता है, अल्लाह देखा कज़ाब लिख दिता जाता है, झूठा लिख दिता जाता है। ते जो बंदा सच बोलता है, फिर बोलता है, फिर बोलता है, अल्लाह पाक देखा बंदा सच्चा लिख दिता जाता है। किड्डी शान है उस बंदे दी जिहड़ा अल्लाह दे हां सच्चा लिख दिता जाए। ओदा तरीका है कि सच बोलिया करो, सच बोलिया करो, झूठ ना बोलिया करो। हेलो ओ जी पैसे नहीं दिते तुसी ते कदों दोगे? कहंदा जी नाल ईमान दे कसमे कुरान दे 15 नूं दे देंगे। 15 आ गई, ओ जी बस करोड़ा बन गया ते 20 नूं दे देंगे। 20 आ गई, हाँ जी की ओ 25 नूं दे देंगे। 25 आ गई, और 30 नूं दे देंगे। 30 आ गई, 35 नूं दे देंगे। जदों पैसे लेने सन तो कहंदा सी तू मेरा प्यो, ते हुण जदों वापस करने ने कहंदा जे मेरे कोलों लै लवे ते प्यो लगेगा। ये की गल होई? इंज ना करया कर।
اللہ 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 گلاں سیدھیاں کریا کر صاف کریا کر تے سچیاں کریا کر دا نام تقوی ہے اے دا نام ہے اللہ پاک تو ڈر جانا اللہ 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 قولو قولا سدیدا تے سدیدا دا ایک معنی بھی یہ گل ستھری کریا کر گل سونی کریا کر گندیاں گلاں نہ کریا کر گلاں وچ گالاں نہ کڈیا کر ائی بندے جدے نے انہاں دی گل ہی نہیں پھبدی جدوں تک وچ کوئی گال نہ کڈ لین ہر گل وچ گاڑ ہر گل وچ گاڑ ہر بندے نو گاڑ ہر شے نو گاڑ موٹر سائیکل نو گاڑاں کڈی جاندا ہے سائیکل نو گاڑاں کڈی جاندا ہے تے جناب اے جناب میں کیا کرنا تالا نہ لگے تالے نو گاڑی چابی نہ لگے چابی نو گاڑی کنڈا نہ کھلے کنڈے نو گاڑی بووا نہ لگے بوے نو گاڑی موٹر سائیکل تارنا موٹر سائیکل نو گاڑی کار صرف نہ چکے کار نو گاڑی بجلی چلی جائے باپ ڈاڑے نو گاڑی مچھر لڑے مچھر نو گاڑی ہر شے نو گاڑاں کڈی جاندا ہے قرآن کہندا ہے وقولو قولا جس کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ پلا کیویں بول دے سن حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے نے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا نبی پاک نے کبھی گالی نہیں نکالی میرے پیغمبر نے کبھی برا نہیں بولا اللہ 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 بلوں ایسا اللہ بلوں ایسا اللہ بلوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے کہ جنہ کدے ہس کے بولایا ہی نہیں آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور صفت انج انس بیان کیتی ہے آقا دی میں سوا 10 سال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کہ کدی میں نو جڑ کے یاد بائی نہیں آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آئی نہیں اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب محترم قاری بن ابی نابی صاحب اللہ 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 مولانا احمد حسن صاحب تشریف لے آئے دعا کر اللہ پاک نو صحت عطا فرمائے ویسے نہ بھائی جان نے نعرہ لایا ہے تے میرا تے ترائی کٹ چھڑیا لایا میں تو ڈر گیا ایک باری میں پتہ نہیں ہویا کی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جا فرمایا یصلح لکم اعمالکم جب تم بات سچی کرو گے بات سیدھی کرو گے بات صاف ستھری کرو گے فائدہ کی ہوئے گا یصلح لکم اعمالکم اللہ پاک تواڈے معاملے سارے سیدھے کر دے گا میرے ویرو کدی کدی انج لگدا ہے اے موقع تے جی میں سچ بول دیتا گھاٹا پہ جائے گا سچ بول دیتا تے کم خراب ہو جائے گا نا 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 قرآن کہندا ہے اللہ کہندے نے تو سچ بول میں تیرے کم سیدھے کر دیواں گا نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے انہاں دا نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جدو غزوہ تبوک ہویا نا تے سارے صحابہ تبوک دی لڑائی تے چلے گئے تے حضرت کعب بن مالک ہے بھی جوان سن تے فرماندے نے سواری بھی میرے کو تگڑی سی تے میں بالکل جنگ واسطے بالکل تیار سا سارے چلے گئے تے میں کہا سواری میرے کو تگڑی ہے اے جاندے پہنے تے میں مگر گھوڑا دوڑا کے نہ رل جانا کیڑا رولا میں صبح چلا جا کہندے نے اگلا دن آیا
ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਕੱਲ, ਇੰਜ करदे मैं लेट हो गया, काफिला निकल गया, वो तबूक पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह फरमाते ने मैं बस में सुस्ती कर गया, मैं रह गया पीछा, जंग हो गई। नबी पाक सलाम वापस तशरीफ लेकर के आए ते जो नबी पाक वापस आंदे सन ते जिहड़े लोग सेहतमंद तंदुरुस्त होने के बावजूद मैदान मक्तल विच नहीं सन जांदे, जिहाद वास्ते नहीं सन जांदे, नबी पाक दे सामने आ करदे सन, अपना अपना उधर पेश करया करदे सन। फरमाते नहीं जदों नबी पाक सलाम तशरीफ लेके आए ना ते सारे मादूर आप दे सामने आके अपना अपना उधर पेश कर लग पे, कोई उधर इधर करदा, कोई उधर करदा, इंज लहन लगी हुई है। फरमाते ने मैं भी आहिस्ता 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 फरदन फरदन नबी पाक दे करीब बंदा जा रहा ते मैं दिल विच सोचदा जा रहा वा, क्यों ना मैं कोई बहाना बना लवां, क्यों ना मैं कोई झूठ कर लवां ते नबी पाक नूं सुना देवां। अल्लाह 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 फरमाते ने जी करदा 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 जदों मैं नबी पाक दे बिल्कुल सामने पहुंचिया ते मेरी नजर सोने दे चेहरे ते पई ते मेरे दिल ने फैसला कीता, काब एडे सोने मुखड़े वाले नाल झूठ नहीं बोलना चाहिदा। वेख ते सही चेहरा सोना किड्डा है, वेख ते सही महबूब सोना किड्डा है, वेख ते सही जुल्फां सोहणियां किड्डियां ने, वेख ते सही कमली वाले दा चेहरा कितना नूर वाला है ते मैं किवें एडे सोने मुखड़े दे सामने झूठ बोला। अल्लाह पाक ने मेरे नबी दे चेहरे ते को वखरी वजाहत रखी है। जग विच सोने बड़े ने, जग विच बड़े बड़े नखरियां वाले ने, लेकिन कायनात दे लोगो मैं कायनात दे सारे सोने, मैं कायनात दे सारे गोरे, मैं कायनात दियां सारियां चिट्टियां चमड़ियां वाले इकट्ठे करके अपने महबूब पैगंबर दे गुलाबी रुखसार दे लश्कारे तो कुर्बान कर देवा, हक फिर भी अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने सोना एडा बनाया है। अल्लाह 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 फजा मोहम्मद सिराजम मुनीरा, फजा मोहम्मद सिराजम मुनीरा, सल्लू अलैहि कसीरन कसीरा, फजा मोहम्मद सिराजम मुनीरा, कानन नासु हम फी ज़लाला, ला फर्क फीहिम हराम हलाला, फ़अल्लमहुम दीनन नसीरा, फ़अल्लमहुम दीनन नसीरा, सल्लू अलैहि कसीरन कसीरा, फजाअ मुहम्मद। फरमाते ने मेरे कोल आके बह गया, अंज नबी पाक दे चेहरे ते नजर पई है ना ते फैसला किया बस सच ही बोलना, जो होएगा वेखी लिखी जाएगी। फरमाते ने मैंने भी पाक के गर्ज की सोने झूठ बोलना चाहवा, कहानी करना चाहवा कर सकना, लेकिन सच्ची गल वे कि मेरे को कोई उजर नहीं, बस एवं सुस्ती हो गई। फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम थोड़ा जा तबस्सुम फरमाया, हल्का जा तबस्सुम, हल्का जा तबस्सुम फरमा के नबी पाक फरमाते ने चलो अल्लाह पाक दे फैसले दा इंतजार करने आ। ऐ गल कह दी नबी पाक ने, फरमाते ने मैं घर आ गया ते थोड़ी देर बाद मैनू पैगाम आया, काब तेरे नाल मुसलमाना ने नबी पाक दे हुक्म नाल सोशल बाईकाट कर दिता है, तेरे नाल कोई बोल नहीं सकता, तेरे नाल कोई गल नहीं कर सकता, सारे मुसलमानों नू मना कर दिता गया है, कोई भी मुसलमान हजरत काब नाल गल नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। फरमाते ने मेरे ते पैरों थलों जमीन निकल गई, बनया की मेरे नाल, अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, लेकिन कमली वाले दा हुक्म है, हर सहाबी ने मन्निया है, मैं जेदे कोलों लंघना वा कोई मेरे नाल गल नहीं करदा। मदीना भरिया पिया है पर मेरे वास्ते हर शै चुप है, बाजार भरे पे ने मेरे वास्ते वीरानगियां आईयां पईयां ने, मैं बाजार जाना तां मेरे नाल कोई गल नहीं करदा, मैं मस्जिद जाना तां मेरे नाल कोई गल नहीं करदा, हक थक मैं घरे ही बह जाना वा, अपने घर दीयां जीयां नाल बीवी नाल गल्लां बातां कर लैना वा, नमाज दा टाइम हुंदा है,
مسجد اندر چلا جانا وا تے میں نماز پڑھنا وا تے پڑھ کے میں اس پاسے بہن دی کوشش کرنا وا کہ نبی پاک سلام پھیرن تے کر کے جدوں منہ مڑن تے میرے ول ویکھن شاید کملی والے نوں میرے تے درد آ جائے۔ فرماندے نے جلدی جلدی میں آپ دے چہرے ول ویکھنا وا تے آپ نظراں نیویاں کر لیندے نے، میرے نال وی گل نہیں کردے۔ فرماندے نے وقت گزردا گیا گزردا گیا گزردا گیا حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دنوں تو بعد یا 40 تو کم یا کوئی زیادہ دن گزر گئے۔ اللہ نے قربان جاواں فرماندے نے انہیں دن گزر جان تو بعد ایک اور پیغام آیا۔ میں نماز فجر پڑھ کے اپنے گھر بیٹھا ہویا سا، دروازہ کھٹکیا، یا کعب یا کعب۔ فرماندے نے میں دروازہ کھولیا، ایک بندہ کھڑا ہے، جی نبی پاک دا پیغام ہے تیرے واسطے۔ فرماندے نے کلیجے ٹھنڈ جئی پہ گئی، ٹھنڈ جئی پہ گئی، سونے دا میسج آ گیا۔ جی جلدی دسو کیا کہ سونے نے؟ تو کہندا نبی پاک نے فرمایا ہے اج تو بعد تیری بیوی بھی تیرے نال بول نہیں سکتی، آج کے بعد تیری بیوی بھی تم سے بات نہیں کر سکتی۔ فرماندے نے نہیں گل جدو میری بیوی پیچھے کڑی سی انہیں بھی سن لئی۔ فرماندے نے میں کر کے جو پیچھے منہ موڑیا، میریاں گلاں دا جواب دین والی، میرے گھر وچ رہن والی میری بیوی ہن میریاں نظراں نال نظراں وی نہیں ملاندی، میں گل کرنا جواب نہیں دیندی، میں سلام کہنا وہ چپ کر جاندی ہے۔ فرماندے نے میں بڑا پریشان ہو گیا تے میں آکھا کرما والی ہے جدو تو میرے گھر وچ رہ کے میرے نال بولنا نہیں، یہ تے بندے واسطے زیادہ ڈپریشن والی گل ہے۔ بیوی کرے ہوے تے بولے نہ گل نہ کرے، انج کرنا تو اپنے ماپیاں دے گھر چلی جا، پیکیاں دے گھر چلی جا، جدوں تک اللہ پاک دی طرف کو فیصلہ نہیں کوئی ہوندا تو اپنے ماپیاں دے گھر چلی جا۔ فرماندے نے انہیں کپڑے چکے تے چلی گئی اپنے پیکیاں دے گھر، میں کلا رہ گیا۔ انج کہہ لو میں مدینے وچ کلا پہلے ہی سا، ہن میں اپنے گھر وچ بھی کلا ہو گیا۔ فرماندے نے روندیاں روندیاں دن گزر جاندا ہے، روندیاں روندیاں راتاں لگ جاندیاں نے۔ ایک دن میں بازار چلا گیا، دن نہیں سی لگدا پیا تے بازار دے وچ ایک بندہ مینوں لبدا پھردا سی، کعب کتے آ کعب کتے آ، لوگاں نے اشارہ کیتا آؤ بیٹھا ہے کعب۔ فرماندے نے میں روٹیاں لان والا جڑا تنور ہے نا او دے کول بیٹھا وا، انہیں لیا کے مینوں کوئی خط پکڑا دیتا، مکتوب پکڑا دیتا، اے تو کعب ہے؟ میں آکھا میں کعب ہاں، اے تیرے لئی خط آیا۔ فرماندے نے میں خط کھولے ہے، نال دی ریاست دے بادشاہ دا خط ہے۔ انہیں آکھا ہے کعب مینوں پتہ لگا ہے مسلماناں تے نال گل کرنی چھڑ دیتی ہے، مسلماناں دے نبی نے بھی تینوں بلانا چھڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ تیریاں جناب دور دور تک تیرے نال کوئی گل نہیں کردا، تو بڑا دلیر بندہ ہے، تو بڑا بہادر بندہ ہے۔ فرماندے نے میریاں صفتاں بھی انہیں بہت ساریاں لکھیاں تے تھلے انہیں لکھیا ہن انج کر خط پڑھدیاں نال ہی مدینہ بھی چھڑ دے، نبی پاک نو بھی چھڑ دے، مسلمانوں نو بھی چھڑ دے تے اسلام بھی چھڑ دے، میرے کول آ جا، تینوں عہدہ بھی دینا وا، تینوں شان بھی دینا وا، جو کہیں گا تینوں میں دے دیواں گا۔ فرماندے نے انج خط میں ہاتھ وچ پھڑیا تے میں آکھا میرے یا ربا لگدا ہے میرا تے کوئی بڑا امتحان آ گیا ہے، کوئی بڑی بڑی ازمائش آ گئی ہے، بولیا تے میں سچ گل تے میں سچی کیتی ہے، لیکن میں رہندا کی پیا ہے۔ فرماندے نے میں اپنے دل نو مضبوط کیتا، آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بندے کے ساتھ پورے شہر میں کوئی نہ بولتا ہو کیا حالت ہو جاتی بندے کی، 50 دن ہونے والے۔ فرماندے نے میں دل نو مضبوط کیتا، وچوں وچوں دل وچ بڑیاں ڈولیاں آئیاں، لیکن میں خط نو چکیا تو اگ والے تندور دے وچ سٹ دیتا۔ میں آکھیا انج دے لکھاں تے کروڑاں خط بھی کھومن میں کملی والے دے نالین پاک تو نکن والی دھول دے کروڑویں ذرے تو قربان کر چھڑا، میں کیوں چھڑا کملی والے دا دامن، میں کیوں چھڑا مینا دے در یتیم دا ساتھ ہے۔ فرماندے نے میں واپس گھر آ گیا، 50 دن تقریباً پورے ہو گئے، نماز فجر نبی پاک پیچھے پڑے، میں جناب چلا گیا اپنے گھر دے اندر، تھلے بیٹھا آیا ماں تے دل نہ لگا، سین تو نکل کے تے میں مقام دی چھت تے چڑھ کے بیٹھ گیا، کلا بندہ ماں انج کر کے مقام دی چھت تے بیٹھا آیا ماں۔ فرماندے نے حالانکہ فضا آسمان کھلے فضا وچ لیٹیا ماں تے مینوں انج لگے جویں ہر شے میرے لئی تنگ ہو گئی ہے، انج لگے جویں میرا سینہ کھڑدا چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت کعب دی اس کیفیت نو قرآن اندر بیان کیتا ہے، فرمایا وعلی ثلاثۃ
ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت انج لگدا ہے جویں زمین تنگ ہو گئی ہے انج لگدا ہے جویں دنیا تے رہنا تنگ ہو گیا ہے فرماندے نے گھٹن جی ہو رہی ہے انج لگدا ہے سینہ جب پھٹ جائے گا اج تیرا خاتمہ ہو جائے گا کعب اج جناب جدائیاں کملی والے دیاں برداشت نہیں ہوندیاں پیاں اج میرے کول تنہائیاں برداشت نہیں ہوندیاں پیاں اج زبط دے بندے ٹوٹ جان گے اج کعب دیاں اکھاں چوں ہنجو ڈل جان گے اج کعب دا سینہ پھٹ جائے گا فرماندے نے پتہ نہیں کی خیال پہ ہوندے نے اچانک میں آواز سنی گئی یا کعب یا کعب یا کعب اے کعب اے کعب فرماندے نے میں اٹھ کے میں کہ بندہ دوڑدا آ رہا ہے نسیاں آ رہے ہیں مینوں بلا رہے ہیں فرماندے نے میں جلدی تھلے اتریا دروازہ کھولیا وہ کہندا کعب خوش ہو جا اللہ پاک نے تیرے واسطے آسمان تو قرآن اتار چھڑیا ہے تیری عظمت وچ آیا تیری شان وچ آیا تیرے مقام وچ آیا اور تیری صفت وچ قرآن آیا تے نبی پاک تینوں بلاندے پینے اللہ دے نبی تینوں بلاندے پینے فرماندے نے یک دم اکھاں ڈل پیاں او سونا جڑا میرے وال ویکھدا نہیں سی اج مینوں سونا بلاندا پیا ہے فرماندے نے رب دا طریقہ ہے وے جدو کو بندہ خوشخبری لے کے آندا ہے انہوں کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا جاندا ہے فرماندے نے میں نے اتنی خوشی ہوئی میں کچھ نہ ویکھیا تے میں اپنا کرتا لا کو نو چا پھڑایا میں کہا میرے کول ہن ہے کچھ نہیں اب پھڑ کرتا میرا تو بڑی بڑی خوشخبری لے کے آیا ہے تینوں میں خالی نہیں بھیجنا اے میرا کرتا پہن لے فرماندے نے میں کسی کو ایک چادر منگی اپنے جناب بدن تے بال کے میں دوڑدا چلا جا رہا رسول اللہ دے در دولت نہ چلا جا رہے ہیں آپ دے آستان عالیہ تے چلدا چلا جا رہے ہیں فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی وچ تشریف فرمانے اگے میں جاندا سا کملی والے نظر تھلے کر لیندے سن اج میں مسجد نبی وچ داخل ہویا ہاں تے نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے انج کر کے محبت دا کلاوا کھولیا فرماندے نے آ کعب میرے سینے نہ لگ جا آ کعب میرے سینے نہ لگ جا آ کعب میں تینوں اپنی ردائے رحمت دے تھلے لے لوا فرماندے نے میں دوڑا لائیاں تے کملی والے دے سینے نال جا کے چپٹ گیا ہاں اکھاں چوں جو ڈل پینے نبی پاک فرماندے نے کعب اسی کدوں تیرے تو دور ہونا چاہندے ساں اسی کدوں تینوں چھڑنا چاہندے ساں اے تے رب دے فیصلے سن اللہ پاک نے فیصلے کر دیتے نے نبی پاک نے مینوں سینے نال لایا ہے تے زبان چوں قرآن نکل رہا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ سچ بولو پویں جو مرضی ہو جائے ایک وقت آئے گا تمہارا سچ تمہیں جتوا کے رہے گا سچ بولو اللہ توفیق عطا فرمائے میرا تقوی کا پہلا معنی ہے سچ بولنا کی بولنا اے ہو گیا پہلی آیت دا ترجمہ ہن ایک اور آیت اندر بھی لفظ تقوی ہے وہی سناواں کہ بس کہہ دیں اللہ 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 توجہ ہجے میں نے کہیں ٹکت نہیں ہویا کیا ہو گیا نہیں ہجے نہیں ہویا اللہ اللہ توجہ کرنا قدراب تیزی وکار غور کر دے جانا دراب ایک اور آیت سنیں گے جہدے اندر اللہ پاک نے لفظ تقوی دا استعمال فرمایا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو اللہ پاک کو ڈر جاؤ جویں ڈرم دا حق بندا ہے اللہ تو ڈرو جویں ڈرم دا حق بندا ہے جویں کئی بندے گل کر دے کہتے یار فلانے نے تے حق ادا کر چھڑے اللہ فرماندے نے میرے کو انج ڈرو کہ قیامت والے دن میرے سامنے آو تے میں آکھاں واہ میرے بندیا تو تے میری عبادت دا حق ادا کر چھڑے اللہ اللہ حق تقاتہ
अल्लाह से यूं डरो जैसे डरने का हक है। अल्लाह सुने वो किड़ा तरीका है, आगे फरमाया है, आगे लिखा तरीका हक अदा हो जाएगा। किड़ा फरमाया वाला 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 तमूतुन्ना तमूतुन्ना इल्ला वांतुम मुस्लिमून। फरमाया जदों मरो जदों मरो जदों मरो की आख्या मेरे नाल बोलो जदों हो बोलो जदों मरो ते कदों मरना है कोई बंदा तुहाडे विच जिहदे कोल मलकल मौत दा लिखिया रुका मौजूद होवे या SMS दे कोल आया भी तैयारी कर ला हफ्ते बाद मैं आना है। कोई बंदा भाई तुहाडे विच हैगा है? कोई नहीं। ना मेरे को SMS आया है, ना तुहाडे कोल आया है, ना मेरे कोल कोई मैसेज है, ना तुहाडे कोल कोई मैसेज है। अल्लाह फरमाते ने वला तमूतुन्ना तुम जब मरो जदों मरो कदों मरना है किसी नू पता। अल्लाह अकबर केड़ी बड़ी गल है। आ वेखो ना जिन्ना हुण ते अजकल बिजली टिक गई है थोड़ी जी ते जिन्ना दिनां च बिजली दा पता ही नहीं से लगदा कदों जाना ते बंदे जनरेटर दा इंतजाम कर सन पता नहीं केड़े वेले चली जाए हैं। जदों बंदे नू पता है कि फलाना कम पता नहीं कदों जाना है ते बंदा उहदी तैयारी करके रखदा है। अल्लाह फरमांदे ने जदों मरो और जलसा करवान दे जाए बिजली पता नहीं कदों चली जाए जनरेटर हैगा है कहना बेफिक्र हो जाए इंतजाम पता नहीं कदों चली जाए इंतजाम हैगा है। बिजली पता नहीं कदों चली जाए इंतजाम हैगा है। बारिश पता नहीं कदों हो जाए इंतजाम हैगा है। अल्लाह फरमाते ने जदों मरो इंतजाम हैगा है कोई नहीं। कदों मरना है किसी नू पता ही नहीं। जदों पता ही नहीं कदों मरना फिर तैयारी तो करो ना। तैयारी करनी चाहिए कि नहीं? तैयारी करो। अल्लाह फरमाते जब मरो कदों मरना है कोई पता नहीं। ते ये भी बड़ी बड़ी अल्लाह दी नेमत है। इहनू तुसीं इंज ना समझा करो जिहड़ा अल्लाह पाक ने मैनू तुहानू किसी नू नहीं ना दस्सिया भी उन्हें कदों मरना है। ये अल्लाह दी नेमत है। अल्लाह दी जिन्नी देर सारे ना बोले मैं तुहानू दसना ही है कि अल्लाह दी किवें भला ये अल्लाह पाक दी बड़ी बड़ी नेमत है। क्यों नेमत है? जे बंदे नू जो पता लग जाए मैं कल मरना है वो कल तो लग के अज तक हर सेकंड मरेगा, हर मिनट मरेगा, हर घंटे मरेगा। जदों नू पता लगेगा मेरी जिंदगी दा एक सेकंड घट गया उदों मरेगा। जदों पता लगेगा एक मिनट घट गया उदों मरेगा। जदों पता लग जाए घंटा घट गया उदों मरेगा। किड्डा वड्डा करम उस मालिक दा ओने साडे कोले गल छुपा के रखिए। ओदा फायदा है वे कदी कदी इंज हुंदा है 5 मिनट पहले बंदे नू मिलने हसदा पिया हुंदा है 5 मिनट बाद ओदी फौतगी दा ऐलान हो जाता है। ये अल्लाह की नेमत है कि उसने हमसे इस बात को छुपा के रखा। कोई पता नहीं किसने कब मरना है। लेकिन अल्लाह फरमाते ने मेरे को डरम दा हक है वे तुसी जदों मरो उदों मुसलमान हो। जदों मरो उदों मुसलमान। इंजदा केड़ा जिगाड़ है यार, केड़ा बटन जड़ा नपदी है जदों बड़ी है मुसलमान मरी। तरीका भी तो होना चाहिए ना। आओ मैं तुम तरीका दसा। मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताता हूं। आप जब भी मरेंगे मुसलमान मरेंगे, जब भी मरेंगे मोमिन मरेंगे, जब भी मरेंगे जन्नत में जाएंगे। जाओ तानू मैं इंजदा जिगाड़ दसा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा। पहले 2 गल्लां समझ लो। सब तो पहले मुवाहद बन जाओ। नंबर 2 मुत्तबे सुन्नत बन जाओ। हैं की एदा मतलब की है? मुवाहद बन जाओ। राज अल्लाह दा मन लो, रवाज कमली वाले दा मन लो। पूजिया रब नू करो, पूछिया मुहम्मद रसूलुल्लाह नू करो। ए 2 काम करने ने हर बंदे ते ला दे। इन्हां दोवां जिवें ना और लोड कराओगे तो पैकेज लगेगा, जो लोड ही नहीं तो पैकेज नहीं लगना। इस वास्ते जेरा बंदा चाहता है कि मैं जदों मरा मोमिन मरा मुसलमान मरा जन्नत अंदर जावा, पहले लोड करवा लो। लोड 2 चीज़ां नाल होएगा। एक मुवाहद बन जाओ, एक मुत्तबे सुन्नत बन जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने आए दे अमल भी करो ना। पूछना मेरे पैगंबर कोलों, पूजना रब कोलों। राज रब दा, रवाज कमली वाले दा। ये 2 काम लाजमी
ने इन्हां तो बाद सौखा जा तरीका है, बड़ा सौखा जा तरीका है। अगर अमल कर लोगे जदों मरोगे मुसलमान होवोगे, मोमिन होवोगे, जन्नती होगे की हर नमाज बाजमात पढ़न लग जाओ। सौखा जा तरीका, औखा है ही नहीं। हर नमाज बाजमात पढ़ो। जदों तुहानू फजर तो बाद मौत आए फजर तुहाडी अदा होनी चाहिए, जोर तो बाद आए जोर पढ़ी होनी चाहिए, असर तो बाद आए असर पढ़ी होनी चाहिए, मगरब तो बाद आए मगरब पढ़ी हुई होनी चाहिए, इशा तो बाद आए इशा पढ़ी होनी चाहिए। और सज्जनों ते मित्रों ते बेलियों ते मुखियों ते दोस्तियों ते जट्टो, और तुहाडे विच कई इंज दे बैठे ने जिन्ना इशा नहीं पढ़ी हुई, ते कई इंज दे बैठे ने जिन्ना मगरब भी नहीं पढ़ी हुई। मैं पूछना चाहना वा बगैर 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 इशा पढ़िया सौ जाओगे, जे सुतियां सुतियां मर जाओगे तो की करोगे? है सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को, और क्या खबर के तेरी सुबह भी हो नहीं, तू कहीं सुबह न हो जेरे जमी, तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। लंदनों पेरिस के सपने छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बस अल्लाह की से नाता जोड़ दे। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, एक दिन मौत का तू होगा शिकार। अल्लाह अल्लाह नमाज 5 वक्त पढ़िया कर, नमाज दी अदायगी करया कर, काम नू ना आखिया कर नमाज नू ना आखिया कर मैं काम कर लवा, काम नू आखिया कर मैं नमाज पढ़ लवा। अपने चौधरी नू ना आखिया कर अल्लाह नमाज नू ना आखिया कर मैं अपने चौधरी दी गल मन लवा, बल्कि चौधरी नू आखिया कर मैं अल्लाह पाक दी गल मन लवा। तेरा चौधरी निका ओ तेरे काम निके, ओ तेरे मालिक सारे निके, ए दुनिया दे सारे रौले निके। ओ केड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां तैनूं नमाज नहीं पढ़न देंदियां? की कहना मेरियां टेंशनां वड्डियां ने, मेरा मालिक वड्डा है, मेरा चौधरी वड्डा है। छड्ड तू कदी अज़ान दा पहला जुमला सुन ले ते रौले मुक जाण। मुअज्जिन की कहंदा अल्लाहु अकबर, सारे थल्ले ने सब तो वड्डे ने बुलाया है। छड्ड पट्ठे, छड्ड मज्जां, छड्ड गावां, छड्ड बकरियां, छड्ड सारा कुछ छड्ड के तुर पा, तैनूं सब तो वड्डे ने बुला लिया। अल्लाह अकबर, तुम्हें वो बुला रहा है जिससे बड़ा कोई और हो सकता। ते जे तेन ओदी बड़ाई ते अजे भी शक है ना, ते फिर पता उदन लगना है जिदन साइयां तेनू बुलाना है, तेरे पुत्रा रो के कहना है, तेरी मंजी दा पावा फड़ के कहना है अब्बा ना जा। तेरी बेगम ने रोना है ते कहना मेरे सिर दिया साइयां मैं तेरे तो बगैर मर जावांगी। तेरे ताया ते चाचियां रोना है, ते आंसू बहाने ने, और तेरियां तियां ने तेरी मंजी चुकन नहीं देनी। ते जदों वड्डियां बुलाना है फिर किसे ने तेनू डकना, इसलिए आज ही समझ जा अल्लाह अकबर, तुम्हें वो बुला रहा है, जब वो बुलाए फिर को रोक सकता। ये गल मरन लग्या समझ आउंदी है, जे किते जिंदगी च आ जाए जिंदगी सवर जाए। अल्लाह 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 जे दिल विच तांगा लगियां जन्नत वड़न दियां। बड़ा बंदा भी बैठा है जिन्हें फजर नहीं पढ़नी, हाथ बन्ने ने उठ के टुर जाए, ओदे इत्थे बैठण दा कोई फायदा नहीं।